boko. London na wi ana pie. Me doyame. Sa na sa be ko he panty blue ni green ye bra. Ye pia bonte. Obi ayi no. Obi ayi no ho pie. Awie yi a obesra yi. Awie de boko me ni nua me sister ma de ina Linda. And I was UK, me na ye dwuma e was room. Okay. Matthew and I'm a cran send me be ya. Oba be wase. Oh, wase da wase wate. And I shende ne kuma kwanofo bi wa ha. Ti be chia me. Ni be chia no na ni nsemo ade ode ma me so me nsem no kwasem. Nke wie ye na ntisi na ba yo. Se nana ya nso ho ye. Me kapo Sister Dorothy. Dorothy. Opa ma de comment you se foi na credit de majabo so sister Amasaba. Na obia so opeso ye ni ti bi on be link unisex saloon yeah when ye me style bia opebia ye beba mo kam ye ni yeda ben pache ye ni Saturday mo ye bro no be kwada so yo minim kwada so bro no kro ni de minim ane kwada so dunu ku ne bai minim ku ne min ben na ne my idea beba beta machi why beba beta machi am na ifefe ugonso anu aka kire bushafo nso se ye chia no mo hwe enim enchi But yeah, that's it. And one thing I buy. Yeah, that's you. Linda, and then Nanaya, Munia na be Docas, Abewa Betch, or Sompa Nkomo so. Yamisha P. Yeah, that's say, yeah, Jana Quine. Complain sheet in way. Abrampa, Shamami, na Jenko Yenim. Aha. What to table in so mammy, I want shall be dretchilon. Now, Yadane no Tulani, I simple. Yo, Doki, bye bye. Case number 1. Efia Batima or your complainants. Accuse somewhere was on ya. Mammy, who couldn't didn't say Sami Lozoya. Rozoya. Akofe bi entere wa nku amrose. Bono na sabre ogina dakamu. Court. Order in court. Ya rewusem ya buru ma me ne dodo. Bismarck kefo su akosia papa bi. Maglove Maggie case number 1 September 22. Efia Batima ai ubusa ni din no. Wodi unsuro hwe no September 22 tika kraka no. Pedro wa Madina Cruzu. Nana Amakobi Ekriokon Kendei D Nana Jansa Gloria Sam Willie Wise. Hey Willie Wise. Hey yete wonka che Daniel ni aje Nana Kosua Yvonne enso ewa ha na fame Mac Bex enso Isaac Adoma Consentia upon enso ejinemu enso Ghana Danisco Nana enso Abba Akoria Ampon Gloria ujinemu papa lucrative CK enso ewa ha Jennifer Poku Riles Cuisine odene ho kwada so enso ewa ha ebi ena fe jai akekasem Yesu ba jai akekansem na Yesu ba udini so enye ize ono so ginemu papa ya waba yedamo ase papa se maba mame Efia Batima Bacho be one. Hey. Yes, my lady. Efia Batima. Yes, my lady. Kasegua kasemuni ye why? Pejauti na kasa. Uba show iso ye Bible ye wo Quran. Ye wo bodua e be focus ya ne snap de na ape. Hey, mame. Bacho me pe Bible. Bible de wo hia bi. Mo mama bo ahe mama no mame. Urade wo be ko de na mihie nkwanhia bebiri bisi. Papa. Okoya sorry. Batima. Redemption Assemblies. Oko Assemblies of God. Bacha. E ma yeso. Esma me rade. Ma oneso kakrawai. Kafra na se benyame na meboro wo. Na page won na. Court na de wasemaba. Page akosoro. Bible no. Page. Bodi eyeme. Bacha eyeme. Efia Batima. Mikura me Bible. Sasemu ami beken. No kura nko a. Mi nitro. Bacha mi nitro. Onyame moa me. Eja wuku wa ibi. Wato obo na ebo wa na. Bacha omoa nsam.
we have Nabotre Chim, where the NSC, mammy. Eh, Barbara and so I can. Yeah, Nanakata, a honor. Do a woman, Dauruma, my lady. Did he for it or Bema Korean or Dauruma? Me Pacho, Bapa, dear Nessie. But your Miss Sorano pay. To Bocassa, dear Nessie. No, my diary and colony, Edomo Baby Kusu. And now you know so now what to me. To me, sorry, me what you be home. Tiana me the academy. Nti ohum no se na de na ode obi a wayi wuti na ode e chiasa katoti na me se awodem me kan no wonti ase na na dwono ne wodai me pacho o wone den na mso me nti wanko wo mu ama ofre ma ko me wo akra we 11 months ni menene enada ade oba na wonfa ma no me pacho de bi o makola ne gabi bobo mu dua e ma e affect me nti wase ono no mpena na bebo me dua nti mimi yarefo nti ama be 11 months me wo abofre omba me nchen na wo no ka wunya bi anka ope senko beba ana me pa chan enso aya na wono ya botre aka no kora kire wo ma na awie wo kwa himemu yesi ene binan post ni kresi sana batima Batimu asere no be shia ukwan ajiwako hostel number 74 e hone ma ya buru muse nyina mo twen wo bofo na wode wako Abraham nche onyame be ye wate bachu ipesa wo sere kakra ate awu asere adima ei kawudi eja unya bi anka ubedi enso se duane ade duane ma anane eno kura chepo sa ge no kwa waware ana fufuro na wasa kofa ade uko edi adwuma bacho o mazif enibi ma woni so batima bacho o mazi eyeden na usole ya wo bro case bi wo hodada na difo we de mu ya mko case ne nkochi ayo bia o hadwin kakra akra waye o ho ade me bacho mu free pro beso ye free baloga kurasi mu mienu nyina me bacho na wo ye de adwuma aya menu akosua na wo kwachi bacho one na wo sen ina wo enu na wo vie sen o vie sen bacho e bia batoso tunim asre wa de sela na mekeka ko asre wa de sela o ha de hana polye de polina odeni edi denidi kusie de kansa o pro di polo achichi de chairman oyo na akoko de comfort koto di kunto asra de sela wow 5 bacho piao ema sen ema ne yefo na be ma baako me ba penyene ye oba onu no nka killer ema no the guy named is a killer bacho ah o de killer one killer yeah killer who did photo ba ne picture wa oh abije mu fa killer one to so ne ye hwe na de yeah wo si bam ne sa killer otonyum killer tonyum bacho ewen o moya no o makro ono no rasta man bacho na ya monchi onwene wo hu nti sa wo hwe pa abrante a wasra nku a asra sei bacho mi kunu nsra bida oye kokko onye kokko na kole ye o moko ye yin na o matwene nim sa ya tuni pancake ya bona pons na ni vode o ma ye disi sadanya tuntum sa because be ma e premier ni batima ase wo kura wanyi che no minche no sa bacho mo wale manya sei o papa de ne fie ba ye no na echiade o boy o de ne fie no ba mi che mi kunu wanye o chen no wayi bacho minche no mbroso yo enti o se o sole na ye den kasa na di nkomo no kire me fa mi che eseme de kata miti no se ade nti na so di che kata uti me pacho anadwo na awati esi okay ya ye me operation enum nti ewo ma na kuro no eya me ya ye operation sei 5 operation ni pan ya buru ni sei e kuro no eya me ya na se awade mbetena akura eyi no ama
I say, I walk around. What do you know? Lamina Munum, what do you know? Winter, yes. First, a moment, you Casabatima. Dear, and I'm say, me cover bien. Nti echena shemno awodeme maka bia bi mkunso nti ase osole ma jaja me ho ma jaja me ho mi sole a mi sha talepa ana me se mi ni bi nti wo ma miska me kwa kopebi no ma behye nti ase de me kan nti ase 11 months ni ma ho so wa ba mi nchen na me se na wa ba mi nchen a wo so hia se de bia me sole a mi nsiesie me ho nti wo bo life se nti wo bo life se wo so wo ma me bo life ni bi se be ya wo be ko ba bi nchen a ono abo life nti na odi omochi no ana akasakasa kakre ya na wa friend papa wo se maka chense an ono no pese o jame nti me tonton wo ya mantam se na se me menum ento obi enum wa hadda nti enya no kure o papa na nkasa nim se enya no kure nti wa friend papa wo ka na papa se won jai de wo ye no still na funa me dia twia me so no ye dede sentiment ye de da aka no se me ne nkola ne ho ye nko ade me mfa na fuma no ho na me kunu jiga no okọ ne chimi hu tama ode na sa emu ayo de bo me nim sa na me fi se bia eye eni nsu ti me ko fa destant fast na yes me so na moja basi okọ me fie moja nko a matali etu awai me pacho yes okọ adwuma ojuye wo se waja wo kwa adwuma okọ abi je munya na mo fra kila wa na mayan no fa tuo mekuye nyina sisia na yenwu adan na sabi nyi omu nyina siremu fo mema binum omu tirimu woden sa ebinum nyi omu nyina ni obi ba bole gakura aye ni sei aye ni fuma ko hiente se enti se wo se ne ha pa ne sei oso sole aye ohu yi o se me sole a mi nsiesie mu hu na da ya unsu panti enya me pant kura na de no sisi pant kura de mesesa ba kura ebe ya ofekeke me nya me ho basa ana efiri wono anso na ma ne ba me ada oye masem oye masem emle me so to gidigidi anadwo a me twen enya kila na me yeso enya kila hello Kelawan hello Kelawan Kela yo wagwan oya se the way I just you dem can say what pa who I know yo me pa chow ye from me ohini ni ye from me so for ma me ye adwuma osompa na sister bia e friend no afia batima eno wa ba de na se ma bre yen se ni kunu na nanim nyina ase o se anopem se munya ntawantawa kakra no wa bo ne saa na epesi ehu di ade kro ye nti a wo bo no bebre saa odi atoso mon frɛ no maame ye pese ye kesi ni ye china wo beti ase ana okay hello mon san frɛ no na wo mfa ni emusa no wa boro open we ni de ka wo bo mpa cho debi hello Kela yo me se maame e frɛ no batima yi o se ne yire no ne won kwada oba nanim nyina ase nanim moja oso hello me se maame e frɛ na fia batima no unim no na die no ye ya o se ano pe wa boro ne saa hello me se die no ye ya wa boro ne saa no na me busa se wan busa no ne ndi ngombo me ne na di nkomo o se ubusa ne se adan wa ye ne ho basa eno se ya atotade ni bi ma no mo no so nsisi ne ho wonu yi ya no na wa bo no ti ne ebusa sana o kai ai ti na me ebusa o se e ya no kura e bia na oboa me so adem ba me asa trosia bra ve
Mami, ya ni beko police station, plot for magazine wa be chief say siawo. So we munya part. Ana munya part wa. Munya part. Ya dase. Therefore, where ya me so sa case we. Mo kwa case ni enkwakye no. Evidence in ati we. Ti se maame ne pene a ya enkwakye no. Sense mu we ya so so Ghana. Enamre ya ni bia bai. Wa bro we yire amanani ma say ye nye faster. Pata pani pieto. Ya de mra pe woro. Madam, ya kwakye no no. E me ye so pe oku. Wo ti asem. Ba wo de ba say nyende. So be jami awale. Nti me hwe no. Wapo ba say wa ma na dura nom wa fana ko hospital wa ja ne wa kwakye say wo sade ye mu sa ne say wo ye de oh ebi mo let say wa cha wo be ka de ye nka so be jami aware mpo wo su ja awale ja ye na mse no ne hawo we awade a we wote hu be ma boa mo anima say o be jama awade we awade o pa ya ye operation 5 times ya bu say Mesidi for Munya regiment abrampa ye ni agro mu kwa kesesi ane nkotre no na embra no wo semla wo Ghana me pa cho give us p capsule yen ko give us ko pendo ni binom na emwa o give us de ya boabo ye ho dada yesi won bema na tinka na akofom kwa eno de ye be ma no apagya na watimi wo yire asere amache give us ko capsules into am timi koko ebe boa wo amanipadua no agire yi papa fapino any koni bob the kabum na emwa na nya adwuma ne ntentem give us about me so the malaria ne typhoid we no no na nsanya immune boost give us GC me shot eno de ye nom a odi GC no ne capsules ne bomu a sansa wa tigu a yefie woni na ebeko me pa cho ma me wo ba no pasem papa bi ka kire mai 0543222470 wa bro oba sei e ka se ntentem ayo Express Group me kwa broche na yana Ghana nye de Canada wakura USA eti yenko UK ne yenko pa de sua papa Germany yekusua de bema o ye juma na tumi aba visitor no so Express Group no any to fan patcho se na juma mo onim ho yo me patcho 0249000448 Gentleman Dental Clinic wo senye o murumba sa eti ko ne yehyebu wo sere so ma wo yemu onum nye kama Osinye yebemana enkoye ko nisese ma wa obetima kisi wanya amro yire menanima amwa ya wa report junction total filling station chi techiman ye ho enkrankodua ene takraden so ye gina mu 0551939582 Lawson Beverages Dr. Lawson delay man Lawson Misha numbi pebi no na ba ma gina so to was delay inside no na ye delay man kama enu mi ese no dwa so o pebi no ya boy ya baso say ye Dr. Lawson eba o cholesterol ne be kofom wanya hangover na me ya wo ya so mirika event ni baby bi ya da we bi me pa bi bo modern so be 0248619999 time TIME oni ni mututu eno de ekope bi na no ne tibidi na so ye bema na bro ye dia ene ensawasawa no atiesi wa adwin eti kope bi no na fetiesi ona bo utati ka omotrom esa de kope bi tam echi obo heba and medical adwato adomanu fifrete o se to amerika entrefie enkasem yale me yale ne moroso ne wokuma se ya adwato say diabetes obo heba me hiawo bra adwato adomanu ohana me se prekese pa no de gunkwen abumu ne de gunsuom ene wo be emoja enchiri bia se benyem se ma wo ni nyina enchiri eye natural prekese pa 0249761508 prophetess nyameche baso wa bin dodo your being odamfie se wadwumu how nyame ama na bofo yale a odi omo ye bodam bro yire nom tu obani ye ko prophetess so da ye basabasa no bi wadwumu obi ni wo beda pompa ya mawo obi so da ye basabasa obi ni beda na wo awomu ha ka ho abrochinkata asem ya boni tadua
nipa ne se won obedaniama nyame be fa nyame cheso ene na bofo so asane frɛ na bo an TV program was 0535 897 699 0535 897 699 piwa 3P garlic mixer Kopebi no fesu kani ofie ho sanu na etiti da bia wo bia emedro we mfa ho eyetoa ehwe ebepai etihye no so na Spanish garlic mixture pure garlic any seasoned herbs eboni pedua no ma wo mia na ya na tom o cholesterol ne wo soro o low pressure nyina wanya cold and Spanish no halitosis garlic brayo mu ha udwale a uti ho a Colinac Danny Heba baby to no bia biato Eboasis med Heba 0266114111 Power Specialist Heba Doctor Mame Adria Obapa hepatitis ABCD fatty liver sciatica prostate and kasemu yade and kidney problems yamami yasonare feyase Legbosumuchi road yani Georgebro filling station dey enumhye bomodin and cry so ye wo kwa benya Pokuasi ACP Takrade Anaji Estate 0244544422 Joy Cam Roofing Company Limited ko hwe mo cha kwan ensuo to IPR enframa fa Seflo bra iroja o no ira dan enframa be fa da ko hwe wo no me yini yie ma wo Joy Cam say ye re-roofing free ye be ma free estimates mpe we ya ye boda so ma so ye fe kasoa ewura da sunwane temale Bolga Kumasi Sokoban and Pami police station 0540125816 Joy Kema now see nyami bribi was so intima me nsanka maame asem ya wo dia bai ye be chi be man wo pene so me pattern is the jump okasa ye be ko police station me da say abe ya asem ide awe ho pa wo ware na ye ana se wan ware a ene ye She said, Abrante warrior, no, Abonesa, Namentiasia, sir, Debia, ye bonus, na what him, minting had the crow, a be another or dog, or the way them say, I know no adding. Na, Sabio, when you obi at no one shall send home and fanwa, and Cabema de Anqua said, Yansenka over crow bano. Na, what pay a drew be cry at their man. Qua a finny, wouldn't obey and nigh. Oba woni na wo enum woni ne naye sabi owugu ema so e na wo change ema mpeno wo mpeno wono so a wo mpam no ema no nkwana se onya no e na sabi oba so adwendwen amana buru no ho ade mo no se wo siesie no ho buru no ho eja wo ma ne nchen enti se bia so afi wo yira wo na se wo to entade e de ma no ana ntuma no de siesie no na nka no ayefe na sabi o emema me semo muntie ye semo ye ho ade a on sika na ya amde ko ye ho ade no sabi ye ma me no wo ye no aye ye nyina duru sei sabi o e kai ma me no aboye ho no nya sa sika no na amde ko ye ho ade eni semo ware ye ni aye nye mojapade o mo ware ye ma ye nye mojapade sika na amde ye ho ade entimi entoye entimunti asiase ya be yamusesu boafo na mom be makatechie be sore aboba ma emoje free nani so wo se ade bi te se ensuo na chese nani no fita no apai chese wo fe nani ah god chese so pass wo ba wo so do na wo fe nani no se wo ja no wo so sa handbag ebusia ya ofri mo menyini se won beja because one guy dem ko school on mo obi abodem obi so abodam eche obi enu te so obonani a wonwe ma no so ebe sori friends any be ma no adi okofa no no wonte sei ti so wo de no ko na wo ja no a fenani no ehye won mo anya sa enye ye na se ne woni ni eka no ese aprosifo be mo na mo ma me edru pempen so bia na yekodi asem anim sei ya na makwakoy yama so wonnim se ne asof ma me ka no wontimi enyina ano a na so so wuku a ma yentwa asem no nekotra ba bidi fe se ye kwa ye beti mani bia na omne ne ti kwanu tum ye bromo so still a unya bia ubedi mebusa a so unya bia ubedi 11 months emu kekao
enti krachi bomodia is a champion fasina yen kwa man so yes so for me to nsa frɛ wa so oba dem mo wasi wo ma yenye fast wo yakaka bisem tia no de enko ye be chi no eni so for me mi so me no ya yen chi no mi is a champion ko so obeku no hello hello mami ma he ya enia Pacho asami ya ye kan ye ti unim nkomo nim kakra da woroma Minimu kakra. Actually, me final as attendant for Swami. From Methodist. Lady. I. Oh. Anna or Bobo and kakra. And she's not paying me call. School man, yes, I may try the run about Namishiano. It's Mishiano, not to say. I said, anymore, you know, this time, no, or this story, my family. And she say, no, why a best, what I will so person. I do not necessarily minister. And can you explain to this? Any will be a discussion, you know, unicorn for the meantime. I know the above because I never could see any this me attend. Maybe can person any day a case in Yachi man. Okay, many problem. Many problem, crowd. I need the SM Rabemu. Think Yachi, nothing come up by any a baby, I'm an apache. Okay. Why? Okay. The best about chain. Nothing. Yo, that's CP. Mammy or Cassa Batima Winimono. None in the edge, oh. Yo, Auntie Paulina blame my lady medase na ema pi aware de omote enkoaso mu yie amane ema bi hunu aware mu nya asam ketewa o enti na ye kasa kire ma bi nom sebe mpredi asan yankopon ama awade enti sa wode oti awade bi hunu ahwera be ma no obeboro obeku a fa wo ho adwene ntem sade ye nua ba ya de awade ya ba che se bibia ni ho a kire se be ma wone ne tie no odobi no odo no eti ada na ado me na me ho aye basa oba ma wunum de sebe mpredi asan ma ho ni die enti se oba wa wo ba kwa na de won da ena sebi o se me ho be ya kama wo na be siesie mi o ma me ho aye fe na me ho aye wa wo be yin so sene papa rasta man ya wa wo rasta baby maami e fa ne rasta ko tina bonten be ma de o to wonsa na wo ye den na wo de koboro oba me de mi nua ni meka bia ye den e de a kire nko so wo ye oba enne ye tete ma bebre wu a me ma ye den ekunkum wo mo emre bi so de so ma me wo sika no e betin ya ba se ba ko ye case go be si ni pe bi kunu eburo bi be ma bi bo ne yire saa ma last minute o mo ko ye case ni e be che be ma no na oba na sa ko nyina police station ho sun mesramo mi nyi obi ma na hwa me mai ma mi o eti mo nyini ma me na me fa ne nko o mo yi no na o mo ma be ma ne kwotena last minute no poison oba na ku no eti ebi ni eti ye be sere nua ba ne se be ma woni na atena woni na wunu a bo so me kan se du ba ko ma won chen de sabi o e wodo ba ebie mu ne wo ho ana adwene be papa be no wo e wo ho se be ma be poma twede ba ko no de be bo wani na to anso wani so biriwu na ensuo firi wani ase ye den e ba e ya re hosem na emom se de wadawro ma watwa ne tia no yenko ye case se de o kasa ne de wo ye obi a wutimi so ye tutu asem kakra obi antimi nka na asem na de are ho wo mu so kra ne se nya dan sabe mpredi asa enya dan papa bi so kra no no ba yetimu ntabo na bi ene wo mutimu eno po de se nka jawo be se enka ense hwe na emom se eburo ni wo mu ne de so maame se ya nhwe ho asem anka matia be ma ni pija no ho a na oye no gagai se be ma no to dwom ba ko bi no nya kusasi ni ba wono so ye kokko edu di san kwasem wai fafra yo wo to dwom kakra bi na odo ya hyen kedere ate be yere kai no eno no wonya ayi fafra ni ba wo ye kokko kakra etiesi wasate ye kokko ba se nyom ne koswa liberty no oh eno nti wo start ye ne killer one oh ana wo che da 20 no ne rasa de go nti wono wonim se no wo akoye gulu akoye bola amano eti o hian onya kokko no mu na nkotwa na ayi achamfo ba ase do mu ko bi ko yi sa kotwa refiri ho oh ade abranti ya ye bibia nyi mehi se tomrika ye be tomrika
Oh, me say enchobe pa. So ye nyansani pa unkasa nkwasasem no afidie we say to America. Obi ba no wafa no. Obi ba no wafa no. Na se timele semle wo mu dia, emla ne se sen. Emla no se sen. Abema kobrani asabi mpeduasa. Wuche wiase nipa nyina nti no. Ye ntu America, ye betu America soso. Ye betu America. Bema kobrani asabi mpeduasa. Wusu wa adwimu da ho ne bonyom. Enie. Obasi wodu bonia, ye bonani. Na wo ye bowani. Concept boy, ye bowani. Ye bowani. Efuom nipa ye bowani. Ye bowani. Ahanten ya brant ye bowani. Ye bowani. Atade ehye wei ayi fo na de kwafumu. Ye peso kurase ba bia na ye wasam ne camp ene de kwafum. Wo de we bonyum se wo ye kala one. Concept boy. Jockey boy. Taboo boy. Ada kike kwasasam kire. Wo obi baba wani. Wo hunu nyansa mpachawo. Kwasia ti sa wo gira ho. Ye se wo kote enya kwasiafo etwedi nti. Wo di obi atam iku no. Ya kwa kaka chese ye kuonim. Kila fikra tatan. Omu boda de papa so ko madwum da ho. Enye wo bon kwasia da de so. Ade wo dwum afin. Sua nyansa. Na ma wo dwum afin na enye ona wo baba wa no. Oba wa ye twani ye funum makomaku num enum wanya omobo ye twani ye funum operation sika kan makomaku num kwasia boy wonyo bi be di no ezato bro no kwasia te se o di for mama misa no he batima okunwi na ne da no na topem wo se otimi wo so ya no mienko otimi wo so Bachai. Batima. Na, utimi ko ranso no dodo say. Ada ujine mu pa. No utimi ko say. Mami, kanu ko chire o mami, wa kura baburu. O fele. You. Ubedi bi nach. De kwase maledi. Maledi won say asem we Libya fo no. Ani ye ni yankase ye nwanu mo madwum da o arafo a. Ebinim ekusa ase frafra. Mosi da kumba enyansafo omu katre madane kasimbilai Allah huwa jijama adama Facebook Allah kasanta wallahi Allah Allah kasanta wallahi kasimbilai I've give up wallahi Allah madam Alaji Allah huwa kasil huwa kila one Allah kasil Alaji kasimbilai Allah not say ade ni pa so Allah edin dodo ede bed Allah Atabir faith tinase na me de ekoso na bre mami fa ba ne kwani mu ho wai ba ne kwani mu ho na o doctor ye bre ko na de na wo siri o drop kisimi dai o drop kisimi lai o drop doctor hey, who do time na esiri o? Ene Ebola. Yo. All right. Somebody went to Faith Homeopathic Clinic. Yes, bra. Na you show ni pedri mo. Ya re bia account bia. Mr. Fabra Faith. Answer na beto aso mamentia prophetess Dr. Elizabeth Faith. Oni kunu Apostle David Faith. Omo fi China ba. Ene na hwe mfidie ene enuro pa ye dia ba Faith. Yes, I be send mu kena ye guso e discover nioma ene kwan ahodo e be fa so asayare na your lordship enya sem kitwa esi enyina pani ba esam ba mo pani be hwade o de o mesa ho yare kra na yes be screening be sem fidie ni mu bi the current former ye dey discover yade na ye tu ase eno ti baby bia wo uti awie bia e Faith Homeopathic Clinic kwasem ene ye ka yare abawi ase se so yare no enye yare bia e wa chichi bia o aduane yensuo ni yemframa ye home no eno ane de yare ne ba. It's as simple as that because medical culture say just 3 weeks ago and celebrating Earth Day. Now sa Earth Day celebration no president of Earth Day Catherine Rogers at the betu just say plastic and microplastics na everywhere you do any use ni from am na no den ye ne denya ne adope ya tiase obia home some amount of microplastics
if it's an opaya besine ebi be fa aduanem ebi be fa yensuom ebi be fa wonframam na impo ensuo na yefo say ye kroji pa no the amount of microplastics ewom no e do so chen pipe borne water eno nti no obia ya at risk na the woman eboa pa ne say sa wo makwan ma sa microplastics we ano boa wo ni pedua mu a ene kofa yare pa e de babe hawo eno nti ye say sa prayer enyanko fa yare na say enya emmoa no ebiti di sunsu aso bone aba no bra faith homeopathic clinic be chef di enim enya detoxification ye twi efi bia aba wo ni peduam na ya hwe ohunsuo wodro ediama kama edru a obeno mu a samo ye ntafo akakra ntimi no modro pani ensu ntimi no kakra edru ye check ohunsuo omoja ene o body mass index edi etwa drama wa sede yare ni tibia no ebe free oni peduam akọ misro ye faith homeopathic clinic kuma se ye wa hina makọ bin 18 mu ha so won kran na wo hwe ya Bra Santa Maria Antieku Junction Honma ko for dua for nylan call Landry Managers Road e wo Poly Junction na bogoso for Western region for nyina no monko bogoso ye wo old Asida American house abron sanity honoma afi uye bema research abetodwa me hu say bema bia unya dibro aduanan after 40 years you grow with your prostate prostate no e ho na oni padua ne nyankopon nyansam ohunsu a yes sperm no e ho na ye prepare no na odun so twa na e fe ne urethus no etwam nam prostate glands nim e na eba eno nti unyi na prostate glands no e enlarge mu bie no na emia odun so twa no nti won say uye bema bia wuti won say odun so a e sa wo chim ansa na odun so na ba yie pa se de ope no a no say enlargement na make no ebia na ekoso no enye obia na ne de infection na akofo aba infection timi de ba ebi nso ye nyini na eniji seme wom ni se oba faith homeopathic clinic you would know e be ma wano mo a e be san akoda ba bie da pepepe eno tu ye be ma na wutie ye wie ya me so we ne nye dendenden bia wo de fa wani kire kuma se ahinema kokobin 18 mo hono ma e be ma onro ye be check ho nsuo moja askane body ni na ye hu bra shase brendo do atena ho eni enfia dia na se bosomi do a edi ye be hwe ade no state a ewom ni yama wodura esefata ebetuase e dia mawo anase ebeboa asamade na koda ba bia da kama sanso na wo yo baba won se wafichi kro no nsakra bi abem first na kentisa ni tia wo mu ane se ye kasa yade ye ade fufuo bi aba oni padua mu akane na won tisa e ba ye no so no enya ade a eboa e de hawo eni atete na ebrel so won hu nsakra ye bia wo oni padua mu a na won tisa aba e twese yare na ahase no emfantra ho ma ne nchekra e ye faith homeopathic clinic kuma se ahnema kokobi 18 moa en jibre e ma yare no endori ana se na se entim woni paduam asama da bia ye kan se early detection of every disease is key yare bia ba woni paduam a se ye hu ni ntem no eno boa pa ma yetimi etu yare na sentem eno nti no fa number we ni fraying 0244 58 38 59 0244 58 38 59 na bra kumase ahinema kokobin 18 mo hono mo a wonya si ya ofre na bana na bi so obi se ope enu nkitwa efi sanso na wo ye maame ana papa a wotie me wadi abro edusia a wokọ wanim mesro research ame hu se de wuso a odompe mu omre no saa na wonyini kọ wanim so a ye fa bibi bone porosity na okase na ho odin ne density no na eso eti so obi nya infection a etima na de ne so tentem so obi enya bone fracture okonya kwanhye bi na nemu bua etimi ma ne de ne bantem ansana enyini nso wo de etimi ma ne eba so ya branch en when die onkokra bobrem na so mera bobrem no wanhwe ya obekuta poma na de be mu wo huni wo hu se wo nam a oni padua no wankasa ohumwa ye udu eya se ye de obi ahye wachi but ye mfa obi ahye wachi se de first na ka otimi carry weight wankasa wo nam a ohum ye wo ha na te kama no na nsan onhu ne sa e twese okase na ho de no e kofom enu ti na ama emu aye du ama ni padua no se ni padua no mo ye du amakasa ne se obekura enu ti hu se ohumwa ye udu pe na o check your bones obi de no aye ne joint no na yare na begina honhono etata nsuo ama cartilage na ho no ewe twa anipe na ewo no part se de se be de pane na ewo ho no no say wanya sa bone
irregularities ni bi entempa fabra faith homeopathic clinic e be check in here de ko faba e be ma onu say osteopenia, arthritis, osteoporosis, and now say any of the bone infections biano e be ma wodura e be to ase a e be ko emabium sa sama make huma maybe from Germany e ba Ghana ya retire no prematurely because na arthritis a chinama untimi nya adwuma no nanso so oba Ghana o te faith homeopathic kan oba ye no wasaya besa ne ho yade akọ back to Germany or ye na dwuma kama enti wo so de no fabra obi ho de nyane no pa ne dwent no just okom kura enyi me so a faith homeopathic clinic oyoba what treat infections several times what the drobi so for a long time I mean can say me job one of the discoveries and I say findings I discover any same nipa o ma de drobi so chepa ayaresama o muguso no o damage o liver and one kidneys. So num a drobi che for a long time na yare ma. It's a science ano. And to know about faith homeopathy. If there be alternative treatment options. Just say they do num ton chaya. A kwanfo for benyi betimi afa so aso obi yare abra eduro non function enum say enum. And I say onum eduro kra. Oba faith we have all the options. Your acupuncture treatment e wo why and so betimi dia saw yare a enye necessarily say onum eduro. And sana your physician so why and so say ye de yare. Aside that you say detox obi yare ye efi bia kotan ni pedua ma eni kwa say tena honom. Oba e de fidie be si so atwesa fi ni nyina fi ni pedua nim. Ye be tro enuane a wudi e be boaw eni enuane bia wudi no na do yare no pa e ba na say e hyem kena. And so be nya hepatitis B na ori na mo no. Obe feed virus na kodrum pempenso bi na omo replicate so fast. Timi so oba jimre show ya de ni ma ho afutu a e be boaw yare no be kwa emabium say the Yesu ka kire obi say enkonkoye biom na the chance ama no oba faita saw yare na ye kire de obekwa akoya emma yare no ensa amabium for your number no yenko 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and I say tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 e kumase ahenema kokobi 8 mo no bedamase my lord and my lady sanity ebusia for ene World Menstrual Hygiene Day we are singing na ene yesi wa ye kai ahunidie enu nti yas wo boayen said the moon in Amunimia war. Yes, extra long. When I'm at toe to toe, sunset ewa papa. What the toe do the tonua? A toe to toe. Any ewa pablampa fana the back of my busumi who but Tom Jibio. Ewa ting any ewa every flow so ho any ewa minty ni ye de ohyew kakra mint kakra agumu to ba a board dead tenfa ni sem upieto ni kama last year me the grace to and a toy ye ne to ni de boho krukuruwa we are naming the cuckoo ato afam se adetro and am the kotoye Jevan is said 20 ni otuni cuckoo atuni na the pietro no na the ayeni say the ayeni say mo mama me ya bobi ache come yase aboa ye papa titi hobre mu a ye ma me tutu kwaja ya yenya bi mo kunya koda bi atade a wusan unya bibia wusa abrampa no tete ntomagomi ye guess na de ani bia ba abrampa na ha pant na sesa every of abeje ko we now they are telling me say pa mo hu mo maame afam no wai we no wai ya ni afam na chi ye mfa ni say otuni ni no wai yi ni say abrampa soto nu now they are far now they are far kama na tom na fe atom no we say on say we na wa etire
ekopem achi from soro fam to no to to no when your friend extra long no empim fa ho da wa de dem kama empim fa ho da yes world menstrual hygiene day edu anumre na pese wi a na ufa ade no a bag ni eni ekwasem odi ahyemu ama fe na no krama ensu nyame ye debi emepia na no oba kwadwa ya no wayi wade kama enie peja kosoro kakra enie wabobɔ wade kama abobɔ wade abobɔ wade odi ahyem bikura wutu kwan nya washroom bi wa change di for wo yire yale na me se fa bo na ba ni se male di mi da se sorry bo be sorry abo bia wo yire yade na wo de bo no a me yire yale ya aha nti oba ma so se usua oba ne yade wo de abo tintini there bi we ye mi ayi no heavy flow no aha eti heavy flow mama adene mra etu be wide de da chire no aha ma wide de ade na se chire no ma wada no aha wo nwae etale ho etale me fa se ma wide ah nti fa so aha panty nim eti du be ni say me da fa panty mo na dia fa me da fa panty nim no why ni say me de ni na ba ko ahyem de ba ko ba ibo wo dia fa aha pepe na chese e me ma ni nyina asua ya o me de boy yire no enti amoasie bia nka dem kama amoasie eni ma ye yes sanitary pad na tie ni ye bia line tuma na wo pebi na wo frɛ na wo twa me se ya wa extra long ye de be ma wo extra long no na ye ten no ya wo heavy flow and ye wo minty kama ya ma 4 pinty liners and a bag in sushim yes tiene ye baby line atum na ya chiche bi ofia ha and na ye world menstrual hygiene day wo pebi atu a koketia baby otu for 03 022 35 295 na usokwaje odie mpacho Shadrack na waye ntentem wo ho no wahu adwuma na nisu ya abaji bi koma girl ati Shadrack na bosumi wanfa me dwa wasumi se ska ko pad Dawood Eba Clinic Dr. Dawood diabetes pressure stroke ba bia mu hye joint na omwo me pacho Dawood 360 capsules ointment na afi we na de betwetwe ni bedua sasabro ni ya mu akampa na nwadwo ya mo ya de so anu nchese doctor wo dura kasa bankasa wa hospital na anu screen o ye nipa fie nche enya sempewa e wo eje so krapa ane etikono mfa ha na nya wa yare sa 0241 244 012 International Power Praise Chapel Prophet Kingsley Jansi Bible no kwafo me pacho tani man wasi sunsumu sembe na ejeje wo tani Bible e basa kama wadwuma sema ye basa obi acho wale wo adwuma bi anase wadwuma nkoso ka ton sema enye yi kwantu sema wadwuma ko na ekofo mu de wani ono fa Bible no kwafo no enfa man Prophet brother bi counseling pa no ngoche kopena wi aprento bre efiada nwumre no nsia kopena nwumre no ngoche ye mpa boden kwasiada no pa no ngoche kopem no padu baako Santasi Jericho Bengo filling station Freddy 40243 999 and 0500 550 Edusa Herbal Machine. Yeah, ma'am, Edusa no. Any Edusa. Osi ya die park nyawa. Kwa utwa efri moja. Madansi ya kika wa sabu na ma uti utu. Obetu asia ma. Saburo ni be ma wa ye mrebra ye mu ha wa ye me ye ni pedre ni nyina. Me pacho Edusa Mara Herb. Me pacho ko pe bi no. Di betu no. Adi Edusa wa ti na twetwe ho na mo ya. Na Edusa natural spice drink so one bi na ye mi na no ya wo so magazine macro inside Goy filling station o ma emu nyina ya tro ye no ya peten 0500 110 115 0557 009 824 abusiafo ya disima mienu e fa course yes ewi ani eko computer so ye fires who course de kan ye watina ye busa utwa pe no aba bejo sanitary pa 055493193054893191 pacho pa obetimi abambi ene kela wine se mu na ya wadi no na yenko yenim 055493193054893191 ene ye world menstrual hygiene day ane enti obia yenko obiaba
Hello. Hello. Me pacho udi. What are you from Linda? Yentio. The Casafi Central Region. Yo yentio we. The pacho. Sister, one brown Yanton of Yo. Yanton. Yeah, that's it. Yeah, that's it. 2. Hello. 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 Hello, good afternoon. Afternoon, sir. Anaconda and you, Tapabotu Ase. You Anaconda, ain't you? Yes, Odifo, the way our first boy has the Anaconda Pau. Yes, now, what that your family to Mosano. I was a big group here between the bomb, papa. Because a man didn't want to dance your papa. If you're now what I say, a boy, dear, then you had your who be you, Bubiama and planning your morning. Yeah, that's a young computer so JDM case number 2 no transfer. Ye besa be line na tum na ya ase no mo amadi bie na ye frɛ na utwa no abejo die. And na World Menstrual Hygiene Day. Elegant ladies, or the beauty is within. Lady President Effie, Oneo executive, Vice President, Nomina, Yamo Kwanstron so, and all the ladies, more elegant ladies, Auntie Adjoa Jennifer Boer, or America Hackensack, no menina, Yachiamo, a queer mirror, Anna, Fiamero, so Usheshui, Yadamas, and then Raya Papebi, also Jemmy number or condemn ho, a friend Dr. Mensa or America. Onususu tie pa Dr. Nyamisha papa ensedo and Atlantic Bank omso ochina die rege no mu bebie mu a manasi enti ochina ras adazwa ye be breaki camp yard the second verse no ama munyina yentwe honkoje nkratomra. First clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why you caring? Waiting, asking. Bishop 75 Enterprise. Empempradie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nina. Yedisisi ye Esbejem, Emi Munyam dead. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space na who do ni na Bishop Jewels. Yenim ni fretiti. We din somade hu jadada. Ai, wono no di do no. Etson en somade no. Say wedding rings, engagement rings. Dia wo pepia. Ya won set wo ho. Ene ye won baako. Bishop 75 Jewels. Wo se wo ji aware. Wo ye suna. Wo ye kojiemo. Ade bia. E ma wo pa ni pem. Wa ho sisirie mu di. Di ode be se waso. Di ode be tu kom. Di ode be tu nsa. Di ode be tu nine. Eye jewelries die. Eye Abish. Kumase ye wo mrom. Plot 17. Adisia market chi ho a. Abi Plaza. Edan kesi ni. Ejuma e fon ani mu. Ejuara ko pem memenda. Anopa no nsia. Ko pem anwumre no nsia. Abish wabi. Mu a mo pa ne dudu mo atu. Ene baako nyina. Say a jewelries dear. Eye Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop ye wonyame. Why you caring? Waiting, asking. Hey, middle. Now then I want to why stiff with Ano. Hey,
ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetwe no e mo ye titiriti mentumi pon sorry ho na enwanwa enwa me fidwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say he work natural health for bi bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complaining no se wonum 3p ya ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma no fo anasa nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work 02489288824 and 02010000021 Say me for come master sign and a mirage medi. Me say I me wan say nipa nso na me dis What be me sika me from crowd mo fa bi. Hey, you ask crowd you me. Na urawen. Mira ko na sika wo dey jam say me from Madan so. Ko bia be me from mo fa. Brand new ye. Na mo nti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye dey bodan so afanan ba bia. Wo da hwese ye bodan bi so ha. Papa Joy Chem for mo Ghana ha. Be so mo Ghana, mo mesi na me ko kire me bi o factory. Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea. Say the good and so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type BM. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for Nebia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. Abode ade. Tinama no dutu no oba mi tini kura. So wa dutu. Ayo senior. Me dey ade adan ke ba product I am me ti de bia me na no mu no chef. Dan ke ba product. We dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na misisi ni nso e misisi o. Ene o se da problem there. Senior. O se dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi ya ni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, Joe ba friend dan ke ba tonic. Woni ma biyo. Me npa na se na mtumi ndidi. Na mtumi ndanso. Me nie bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Dan fight to care na so. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Mja me na amugya nko a na afi ese fifi me to. Ntimi kura amfa me to ntena se. Na so me hia dan fight to care. Aboa me pa yini na run my team madam ho. Sine fifi ti asate temi. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedie nkrato yi atu so what about what the papa piana mo ni wati na se be ma we this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Over do as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Master mama, are you from? They na follow me see ba be chia mo a ese ni die. Musano. No. Me na fi waka wo. E fa ni give us co capsules. Say yes ya re na wo so. Ko di di wo ni pedwem woni na wo posa amaman entini ma wunja wo nan yi. Wonum give us co capsules a. So go ye free. Lawyer, give us co capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do cronkwan efa. Give us co capsules. A painful a batter one more menu for an enquada when if you do me nunca.
Prakasa ye aduaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hien yi pa enye prakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na baako ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 Prakasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokoa epe ajiwa kade eno hu dwaka sepa na ne because the brew yema mani mema koko ni sisi yare droke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na na Edusa ya wasese me brabo we Sudi me the common mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi what kaki ya dance obie timinumbi aje sa pemfo kona woman kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA age adwade nkrato atom Crew ebusia ya ma akwaba e babiem Sompa Nkomo and when you go no asun ensu etie bie e was Sompa TV so Sompa 90.7 nkz woman so ebiem e wo ho case number 2 patient today ebuya kwamensia complainants accused Steven Danso Daniel Jabey Jachi Krofrum ana yo and woman so at Yagumu. Wow! Or day in court. Allah. DJ MBY. Techimai. Also, Jinam Classic FM. Any Rasi Abrobe. Any Ras Jane String Munina. Jane String was Etsia. Also, when you never heard a Mazwati. Classic for Reverend Jominka. Ramwasi. Obahima. Ope Bible, Quran, be focus ya snap anybody. Pacha me pe Bible. Kaya sorry. Me ko Pentecost. That will be one. Be one way. Lanso eda abusuya fo eda eje ni mu buati. Kron. Me ready. Me ya mo ane so bodi ya me. Eya me patient ade. Me kura me Bible. Me kura me Bible. Sasa mo ame be ken. Sasa mo ame be. Nukure trodo. Minitro. Onya me bo ame. Onya me. Ma pe ye. My lady Pacha boko. Ma woni so ma. Me Pacha boko. Me Pacha me o mam you oba ba ko na be ma ba ko. Na your ban na eye panyini. Okay. Na mene wo ye no ona ye frɛ no Daniel Japan owo Jachi Krofrom na menyem wo no me wo ye no menyem no de no ohwe me ati atomu ana menyem no no ohwe me nti me wo na me na be fa me ko baabi ni obefa me ko baabi nti obefa me ko baabi ni no echi no ohwe me next kaba kakra echi amabim no ye me ba no me pache da bi me ba no 5 years ma say 3 years ni wo hwe ne da na ya na mo de ba ha na me ma no muni mo mu fie mama mpache o sabe wo a no da ye kra wo mu ma wo no wo so wo mesika na me ba bere wa metie me ko kan de ya na obeti ya mo kan mo ho na wo nhye me na wadwane ne wo nhye me no me de na metimi aye abaya mo ye ya na mafifi mu ama wo mu de awu mu awi
Sebe wo kura ubu atopa no ma wo no. Wosi ane esiuso. Na me de na metimi aye. Ana ususu se. Misusu se me ba. Ye beboa wo. Yo. Onya me beye. Why? Mo kase. Inti meye no. Ye ko me na na ho no mfa se December no 5 years. 3 years ni won hwe ne da. Inti me father na ehye na tise no. Ono so wonti mi enya da hwe ni bi. Na wo nya dwuma. Me pa che da bi. Bai wakati ze out ono. Wo nya dwuma bia. Pa che da bi. Arenji. Wo nya dwuma. Wo ntwa de. Me wo fufu machine bi wo. Say ya dwuma. Ntu de ya dwuma. Me de ya dwuma de be nko ma me. Ebi allocation na wote no na enye. Me te site. Tie say wo pe baby. Na nso tumi som kakra because be ma ne nyane ma akora. Nya de ono nso so obetimi afa ni nyina. Age so so no bi. Nti 3 years ni be ma ne hwa akora no. Me pa chan. O se ne ha wo ne sen. Me father we say your friend ne busuafo no say wo meye e ka wa bo no wo metwia na wo hwe ne ba. Nya no na mo ya na o madwane no no obi anko metwia. Enti me father yes and o say won yes kan. Odo so oje ne say. O say oje no 150. And was when and my father say na sadia de obenya no kan kire no be bosumi ense ne me father ante ho bia bi no e de adwuma ku no first na me no na oye fit adwuma be se wajai o so oye ekwan adwuma ekon ewen ena minim na ese ano no san me ko we no we wo a wonim ba bi wote wo a wonim ba bi o ye adwuma what said what ya jachi krofo na wako ho maame won tole nko hwehwe no ba bia wote ti me maame a metie na me bebe sole akoja jachi krofo mu akọ hwe na mawo ade bi o anka no kranche nipa o wako ho bia wako ho wonie bra me pegiska koma me ba wa amawo mudi atopani bia ni ya frɛ no anye yi na du se na mudi mu ka kukurudu ana maba no saa no me maame a me tie na me be sole ahye me moku akona antijachi krofuru mu ene e be yire ne na usa bo obi nsu din 7 dan so no so ye hwan ono so me ba keto ane papa talk show for ni bi mai kokore chese me ma ne ye mienu no omadi udwiri mu saa ufa pani no a anko yi no na akofa ensu ni nyina na wadwen no antimi anya dwuma mama na me se we die bia be ya mama ye meme yi hadwen ono so wen kafra momo salenda ne mayen kafra wati mensu meme yi ha majwe otonyum maame otonyum wo ya jumtini patron au pepo ani na mambako pacho emema ba omo benya katua o ebinom bima biba bai wati national TV susu wona na koda wo ba di focus mo ya ponche a obi nti ase won heba still answer the say wa brim ne kotini sa pa wo franso di akodi patient people ni na mama ya enum ba ko ne mfa ye nyina mfa chechere pacho ayi number kwa kapel esasa mi kutu no wakotu na medana se nani mo na kwa jewo esemesa mi kutu no na medana se nani mo na kwa jewo mayenka fuye howa nani mo na kwa jewo esemesa mi kutu no na medana se nani mo na kwa jewo mama me hu ma sori esa ya kutu no
na yada na se nanimu nenkwa jewo unu Pentecost nyumu wetu na kwenyi na eyefe na timpono ya sunji seni antiti kwampo na soa orinye rada nyami yodo hallelujah monka seria sise nyame yo emranti abayewa su a wo su ni na so abayewa su a wo su the Pentecost nyame be ko ne ntokwa ma my god de ba de na emranti e bia brembrem ye kwotene nam kurai mu edi mayewa ye hwema obi mo brofo mame patient who mame wen na me father in South Africa wọ́n kọ́ ọ̀háche yìí abẹ́ni me father kọ́ this year no wanya 12 years maa ní so kakra náà maa mi so kọ́ ọkọ last 2 years ya ọba náà sáko na sẹ́ni ẹ̀kẹ́ fie yẹ o adàyè mo yẹ nípa sẹ́n wọ́n yà wáyé yẹn yẹ ẹja dan yo dan yẹ ní diẹ hìá second just no the first one ẹja bẹ́ẹ̀ first one ni papa hello Danny my hair na man I want to say I do na say boko mami so mami am wa Sompa TV so na me no ka say you pass you baba we bi di na se ma beda na say the whole suna we the cross your friend patient ade oso no wakola we ja abone so fie miensani dan na ade ade no aye ni sa Daniel mama me say ade no aye ni so 3 years ni bibia mai abai wati TV so nyina na wo su ade ma we dey anyi si bia 3 years ni bibia mai me bom de chen say tama me no wo ye no na mi hia adwuma entimi ma me ka kire omo wo number fa na kono ana me ma me ka kire ni ma me mo say omo ma akola ne ntena ha na bia ono no fifa ma do benya no wa ma akola ni bi ba choze yo yenti odani boy ana oman tia se no mo de omo bakoe enti omo de no koe no na o ma mi nyeska na ma sendi ni bi nyeska na ma sendi ni bi enti no edrumire bi ama ono ka kire mi se me sori am sika fia na me de sende no anya na hwe enti ase anu do kan me manfa na semba ase o ha me friend fun ana ne fun adum na me ntene nka enti Daniel say what nka da be ne joto a o man iska me pa cho Dani me hwe wo picture ya wo ya brante fefefe me ba cho me tene nka no the yen say ne papa say 3 years am nsha akwala no wa boka 300 million enti no me minchia scanim half ana me papa na kasa na mapa na che say me sere na sa 300 million no kan de minya bi ma no ne papa kasa wa anti ase ana me tu ana mon say me kwakola akwala no ne papa say me first kan bi ma hwe na me so me send me scan so hwe na wanje mami Musa no gina so patient o papa so send you scan hwe na wanje achai nani asa nya brante adukonti okasa ne say me father say wo send this scan mami na megia se basam de nko ba bia odin eno no so nya na ajo se oba ba hwe akora no say woni na busuafo ba na papa no to South Africa je say no so ma uska menye no sa no san patient no se mama so no pe ni sika na sika no sabi wanya bia nkonfa mai
tika mo de mo makwan no hwe ne kakra kra na wo mo aboa eno ano enu akire no nya bi ase na ode aba saa so nkenye yi sesi a wote wa ho kiri wi so obetumi asuso mo awakra ne kakra kra kopem se ka no ende ede ne kai da nanim ne ba wo fie ho ka obeba betua saa so enye adwuma me pa cho Daniel ama oso onde onyane saa ope nti wo de sese no boa no kakra kra hwe wo ba no na eka no eden a wo ba wo fie ho na pe ona upe bibi tu baby da bi papa ne ba ne papa na akokasa na sumdwa aba na isi abai wa no kire no why ba man de mini problem and the mini na kasa na ono na want ase eti say me person busa patient wo beti ase me ba tan so kase obetua me father sika na kire dia wose da enye ne enu onyae but obetua tu dia mane kwa no hwa kola no na da bi onu se obetua kojitum me ba tan dan wose waje atum o but man is mini problem any sending is BBC here na fanya dance there why but mate woni me number no but try you be pa chodan ma tamfo fele send the BBC here no fan kire se wa send na wo ma me so me fan hye wani monyam why but you ma wa ba wa de umoja why me serew na hwe but mama ni me de obehwe obi da bi wate but you ma so me show picture how you strong guy unya djuma papa wo behwe wo ba hoden why but you ma that's pass when you obuoni ni die sa de ama ma me why am pa cheme me damas mo ye hwehwe ni patient wo yakola ohojo ana wonye kasagu ade ani mu yie am pa cheme jo ojo unya me som te se